un día motor. Discusión de ahora sobre el presupuesto. El presupuesto es una parte fundamental de una gobernación de un pueblo. Significa que el pueblo boliviano está asum que paga impuesto y está susen va a dividir y va a echar agua, está el pueblo boliviano va a pagar. Sin presidente, hay un nivel de impuesto que el pueblo boliviano está pagando después de 10. Está más alto que Holanda, mesmo que é um país economicamente desarrollado, e esse aqui está com um abuso legal. Después de 10, há quase 1 bilhão de florins de pueblo janeiro a manda Holanda. Há que discutir sobre isso sem. Qual é o problema? Sem dinheiro para a Holanda manda back, sem back, como sem de Holanda. Isso aqui está discutindo, criando confusão, dividindo o pueblo, dividindo os meses. Más y más. El pueblo de las cosas representadas en la pie para defender. Ahora en cabo de manejo externo, la ley de manejo externo y el gobierno del pueblo boliviano sí, no es democrático. Y no se pide de Mospa para nos pensar en algo. Vamos a seguir. En términos de energía internacional, es aquí, ahora, hasta llegar, como le digo, va a ser aquí, ahora porque hay aquí. De Asamblea Nacional, con la de Colonia Troca del Caribe, y se nos pesa. Se realidad conosco aquí, está colaborando con la introducción y mantención del colonialismo del pueblo boliviano, esta situación ahora. El pueblo boliviano tiene derecho, según el Tratado Internacional, con la mesa firma de Naciones Unidas, y de acuerdo con la internacional, con todos los recursos para dichar, y futuros recursos naturales también para ser el pueblo boliviano. Certa discussão. Agora, nós temos um caminho, nós acercamos para enviar a uma discussão fundamental de AOE, nós temos um caminho para a solução, são de direito, nós estamos falando de são direitos do pueblo, tem um referendo, avisa que tem outro rumo e que para os direitos, nós estamos acercando como conseguimos sostenermos, sostener o pueblo, sus direitos, o pueblo está para preparar claro, e tem Comissão clara, nós estamos falando de paper, nós estamos saqueando, mesmo não dirá, ajuda nosso pueblo, discussão aqui pueblo, a paciente acaba. Isso se vai claramente. Finalizar, John F. Kennedy, those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. Danke. Danke, Sr. Fils.